大家平安，Jawai tu soa ka jaman-jaman nama ka jinana sulivat. Saka tu soa ka jaman-jaman aurija supina kai no semas. Imazai tua tau cikere ni matai. Imazai tua tapuru katu tirwa sulatan. Imazai tua 20 katu sepacakaran 50 katu waro akaran. 马太福音13章24节到58节。Tamau cikir uta ti Yesu toa itanga a sini paputarvan a maya tutsu. Ai chua sipalavakan noa semas i tari vavau. Na kiparo mavana ngazwa tsau ana venusam toa na ngwangwa a vusam itoa uma ni maju. Mano ka na taed amarka tsau mantiza ala ni maju. Sa vusami ya patai veli azwa mugi toa ramugi-mugi sa vai. Ka mezanga-ranga a vunavon sa vanga-langa mapatsunanga azwa ramugi-mugi. Mano mantiza azwa marka sa sekaulan no azwa po uma sa aivu maya tusu. Tauki matusu vinusama uma tua nangwangwa a vusam. Au kemasinu azwa ramugi-mugi ayaim. Temavara azwa po uma ala anamaya to azwa ayam. Au kivada azwa sa sekaulan vulutsu ayasun dan nuamen to azwa ramugi-mugi ayaim. Temavara azwa po uma ini no velutsen azwa ramugi-mugi paramek sepakiam uta azwa mugi. Paraingi hanan mamawa papa zangar au no shiki inumananga kiku ivu yanga azwa uri ki inuman tsau sa sangasan azwa ramugi-mugi benelut sa jalengin tu uri lamai sa patingin mugi pasatu aku papu ramian ayam. Temau cikir uta ti Yesu tua itanga sini papu tarvan amaya tutsu. Ai chua sipalavakan no semas itari vavau. Na kiparo mavana zwa vusama ita no karasina. Sini vaika no masidil venusam pita uma ni maju. Ai chu mavana tala kedikedian tua vusamanga. Lakwa no mezangaranga tala mezangaran tua latsen anga. Saka masakasyu. Au semazonga marka ayam sa semam vuvan pitua lising ayam. Temau cikir uta ti Yesu toa itanga sini paputarvan. Ai chua sipalavakan no semas tari vavau. Na kiparo mavana zwa semera sipapi selak toa pang inarap no vavayang patau toa ramu tanutiro satu. Pai mi selak penulat ayam. Ai chua penulat pinakatoa sini po patarvan Yesu temau cikir toa maraka nama epu-epu tsau. Au sini tau cikir ni maju amina sini paputarvan tau cikir nekanu zuma. Pai mapasuso nga zwa pinakatoa rupa kelang toa varung na semasa sini aivu kai. Maya tutsu uri temau cikir akan toa sini paputarvan. Saku pasemaravan nga azwa sini zaaw kemasitoa bin asan toa katsawan aya kai
Tua zwa vaikan ni Yesu azwa anama upu a tsau sa zwa itua uma. Mano mangtir sa sema daya maju azwa sarat sa kivada amaya tusu. Pakalangi amen to shinanamaya azwa shinipo patarvan patara ramugi-mugi itua uma ayain. Tevurai ni Yesu azwa na benumsam tua na ngwangwa nuaya mavan azwa na masa nalak nua tsau azwa uma mavana i katsawan au na ngwangwa vusam mavana shikataalan tua pinalavakan nua tsemas au ramugi-mugi mavana shikataalan ni Satan. Azwa na benumsam tua ramugi-mugi ala mavana ati Satan au shiki inumanan mavana velivelan nua ikatsawan azwa uri ki inumanan mavana marka sasekaulan itari vavau. No veli-velilan nga adawa ropa salivana tsau uri maro ramugi-mugi nga velucen sa veluan pasatua sapui. Azwa na masa nalak nua tsau uri semkau lutua marka sasekaulan ni maju itari vavau. Sa jamui azwa rumemelak tua ari-ari katua zwa sepasari-sari marka tsau mapolat itua pinalavakan ni maju. Sa veritsan pasatua mi reng sapui au uri taluzwa nga mau au paka aro ta irait tua alis. Tua zwa nangwangwa tsau uri izwa nga itua pinalavakan nua kama ni maju zemerezar namaya tua adau timuna izwa saringa kirandau aichua shin palavakan nua tsemas itari vavau nuki paru mavana zwa sinam pazangara sauzaya inilah pitua uma au jumaken nua tsau sa ilai uta mumad sa pasirvana vaika pavli tua marka nanemane manga ni maju sa velian taichua uma. Aichua sipalavakan nua tsemas itari vavau na kiparu mavana zwa rusyu bye-bye kimikim tua nangwangwa ata no jumaken nga tua ata tu ita sinam pazangara ravats vaika pavli tua nanemane manga ni maju sa velian taichua ata. Aichua sipalavakan nua tsemas itari vavau nuaya uta maro ara yanga sini ara ya palavek sa pati ara ya utua namar temadi-madi ya ciau no mapelu anga zwa arai vili-vili nua marka tsau pasa laviaving sa para ila din na lumulu sa pasazwa ita vakis zwa nangwangwa sa verisana nga azwa na kuya uri namai tazua uta veli-velilan adau nusa ikatsawan uri manche za marka sa sekaulan itari vavau sa paki tukudai azwa na kuya tsau kemasitwa nangwangwa tsau sa verisa na pasatwa mireng sapui
saka uri taluzonga jamaju mau aung paka arota arita it tua halis akimuna na kemedanga taichua penolat ayat Yesu ui ayat jamaju ibu di Yesu pai pasususuan tua kakudan ati mga no namasam kitulu-tulu itua pinalavakan no atsemas ita ribavau maromava nanga tauki mararap kemasi tua papizanan ni maju tua vawan katua sitwayan sauzayan ayat Yesu pai ka maka tau sikeranga ti Yesu taisua marka sinipu patarvan vai kanga akamasizwa sa pasatwa inalan ni maju sa tau siker tua sikata alan itua kakadihayan ni maju naki kiranda cau samalia mapulat sa ibu aichua ti maju aki nakemasinu aichua cawan katua picu papasun tua chinimasana kinudan aichua ti maju aki ini kamavana zwa ala kenua dekusang kina ni maju aki ini ka ti Maria azwa viti ka walalai aki ini ka ti Yakobo ti Yoshiva ti Simon ka ti Yuda au no viti ka vavayavan aki ini ka imaza-maza i tanute na mapolat au na kemasino ai chua pitsura penolat ayaya pai seorang mga te Yesu mano ibu ti Yesu te maju maya tutsu aru pakelakalang amino i tu ala mapaalay lakwa ini ka mapaalay i inalan i cuma ayang pai ini ka liawa kinudan ni maju taluzwa i chimasan taluzwa chinimasan kinudan ayatwa ini ka namasaru dia maju aichu kainwa cemas sirvi chikimazai toa 马太福音的24章到58节，马太福音的13章24节到58节。督促跟teman-teman sini putarwan dan间，在他审判中在他审判中，灵修作家毛勒奇提醒，上帝呼召我们这小老百姓到这世界当他的特工，为使人明白他的国度。主耶稣来到世上，被钉死在十字架上，他舍命只为告诉我们，圣经真理不是只在教会背诵珍藏，是对这世界真实的描述。他来要与我们相遇，这不是遥远的神话故事，而是一个真实的我们寓居其中的故事。这故事的主角是上帝，愿你我被邀请与他一起演出。Sinaya tuswa ka jaman-jaman pasemaraw tianutin nama polat. Saka tuswa ka jaman-jaman sinipaki naman tianutin。我目前所拥有的事物中，有什么是我过去不曾想过，却是上帝出人意料的赐予呢？Sinaya tianutin tuswa ka jaman-jaman arutaki naman. Saka lacinanaki naman magamalo to sini pasemaraw tianutin arutaki naman tayaw。Saka kainuli， 主啊，求你开我的眼睛，使我看见你隐藏的奥秘；开我的耳朵，使我听见你隐约中祝福的话语。奉主名求，阿们。Mali-mali tu soka jaman-jaman na makaya tinamisasela nga sumupu to kainwa cemas. Saka parme kenu izwa ini kana mapadai chokusi ewan to kinasarsianan lamuna na pazekatanga. Saka latinana suliva tu soca kini adavan
大家平安。